پیوندین ترکیه و یکتی اروپا کو افدمکی با آلوز و نقاشه پشتی گشتان لیبیای و رولات ترکیه زیادتر با آلوز و ناکوک بو هری داویجی بریار دادگاه شورای دولت یا ترکیه درباره آیا صوفیای دا راستی برتک و ناراضی بونن گلک ولاتن اروپایی هات ترکیه کو نهاب فرانسای را هم دنام ناتوی دا و هم جدناوی یکتی اروپای دا دناو رکبری و راگشی دایه هود ده با آلمانیا کو ناصر وکاتیا یکتیت که و پیرا خودی پیوندین خورد یه بازرگانیه هم پیوندین خوین لگل برلینه و هم جی ببروکسل را سر راست بکه لگل کو دمن داویدا سردان و هفدیتنن هر دو آلیان دست پیکر بنجی دنیه تیرمهی للجنه گشتی پارلمانتوی اروپای دا برتک و رخنین تند لپولیتیکا دربایا ترکیه هاتا گرتن هر وا بریار د 13 تیرمهی د جوینا وزیرن دربای ولاتن یکتی اروپای دا و دی سامجارا ترکیه و اگر گمارو جی بتنی قاش کرن Ligori Özgür, ünlü hisarcıklığı direktörü ofise Ankara, Yefona Marshall, ya Alman u Ameriki, divan salin Davida, jba Avrupa'yı imaja Türkiye per xarab beji, ew bawernake ku ji xeyni mesaja şermezar kirine, li dijî Türkiye biryara gemaroyan bete dayîn. Türkiye'ye yönelik yaptırımların çok Niha ser hewlên Tirkiyeyên ser rojhilata Behra Spî di nav yekîtiyê de konsensusekê heye. Li belê dijara Lîbyayê de heman helwest nîne. Hin welat nêzî Tirkiye ne. û mirov nikare bibêje ku bi berjewendiyên Ewropayê re jî nakok e. Krîza Tirkiye-Fransê rikberiyeke sîstemîk e. Li Ewropayê niha Almanya dixwaze bealî bê. Ji loma jî ez bawer nakim li dijî Tirkiye biryara gemaroyan derkeve. Ligori Deniz Altınsoy'a pispora saziya Ramani Kafkasame jî ji ber penaberan destê Tirkiye bihêze û li gel hin bertekan jî di mijara Libyayê da hin welatên Ewropî nêzê Tirkiye ne. Güvenlik konsepti çerçevesinde. Ji ber hin mijaran ez bawer nakim ku li dijî Tirkiyeyê biryara sezayan bêdayîn lê belkî peyama şermezarkirinê bêdayîn. Niha li ser mijara Libyayê jî mijara Aya Sofya bi ser vezê de bû lê belê ji ber ku di mijara penaberan de destê Tirkiyeyê bihêze wê tiştekî ciddî ji civînê dernekeve. Ez bawerim ku peywendiyên Ankara û Brukselê dê bêhtir nerin bibin û Almanya jî dê Fransayê asê bike. Laliyedin, li ser egera gemaroyan ku daxwaza Fransayê ev e. Rayedarên hikûmeta Tirkiye didin zanîn ku di egereke wiha da ew jî amadene ku bersivê bidin Ewropayê. Li goriyên pisporan, Tirkiye ku tim mijara penaberan wek kozekî bikartîne wê carekî din hewl bide bivekirina deriyên sînorî bo penaberan cavê Ewropayê bitirsîne. Omer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.